YouTube channel thi tu te chibai vek ule July ni khat sang ni le som ni pali atang hian India chuan poi khoi tu te hremna dan thar criminal law thar te soi chu amang tran don ta a criminal law kan ti hian poi khoi na chi sang sang le a hremna ta lan na Indian Penal Code 1860 IPC kan ti te poi khoi tu te hrem an ni theina tura an chung thu rel dan tur ta lan na kim chang Code of Criminal Procedure 1973 tele fin fiana chi sang sang lak dan ta lan na Indian Evidence Act 1872 kan ti te hi apoimo zual ani a dan dang song song a in criminal law kan ti hian kan ni tin non min ngong na zuala heng dan lian pui pathum te hi British in India a oplaya an siam colonial era law tia soi ani a dan thara thak tum ani chan hi thildang ba ka British Hosul nu noi bo tumna ani pakhat bok IPC hi Bharatiya Nyaya Shanita BNS 2023 manga thak turani a CRPC chu Bharatiya Nagarik Suraksha Shanita BNSS 2023 le Evidence Act chu Bharatiya Shakshiya Adhiniyam BSA 2023 manga thak ani don ani July ni khatsang ni le som ni pali atanga mantran tur heng dan thar pathum te hian rampum huapin soisel a hlo na sa hlea dan themi le soka na poimo tak tak lo chel thin te point man tran hun hi son lat ri ni se ti in sorkara ngen na an thlen cham chi a tin heti lai hian central sorkar chuan akal tlang pui thodon ti achiang ta a heng dan tharte hi a faktu le ado dal tu ten enge an soya an transan tlam pui a hlo om rengem ti te lo thlir hodon ila dan thar kalpui tur hi central sorkar tan chona lian tak ani na chin a oma dan zirmi dan lam thiam tele mi hring dikna chanvo hum hal tu lam ten nasataka ando dal na kara heng dan te hi kalpui ani don ta a asoi sel tu te hian dan thar man tur hi a khau lutuka khole tuite tan a him lovani antia heng dan pathum te hi mipui ro rel na kalphung pa ngai zom lova mipui nol pui ron lova kaltlang pui ani antibok mitam tak chuan heng dan thar te hi ahman hun tur son nun ni se mipui nol pui ngai dan lak na hun honle phot andua ado dal tu te jing a hian milang sa tak tak thanem tak an omani India in poi khoi tu te hremna dan kan man lai ti danglam tur hian kumsang ni le somni me thla khan central sarkar chuan Committee of Reforms in Criminal Law atina he committee malakna kalzela hian nikum August thla khan parliament for thut khoma heng bil pathum te hi putlu anita a heng bil te hi supplementary agenda anga putlu ani nge a Union Home Minister Amit Shah chuan heng bil pathum te hi Prime Minister in alo puan to anga British in India asal be na lalan ti reng tu ti bo na turani ati a heng bil te hi Parliamentary Standing Committee ngai tu zui tura dale phot ani rotna chi sang sang lu te enfel ani nuwa central sarkar chuan heng bil te hi December ni som pani sang ni le som ni pathuma khan parliamenta apulut le a heng bil te hi parliament member za somli chuang te suspend ani lai ta ka pass ani le ta sela lok sabha a pass ani nuwa rajya sabha po pass chun zom ani a IPC chhuaktu tur BNS a hian ama section zanga som pakhat om thin chu section zathum somnga pariat aom don ta a CRPC chhuaktu tur BNSS a hian ama a section zali somriat pali om thin chu section zanga somthum pakhat aom ta a Evidence Act man laya section za som ruk pasari om thin chu BSB a chuan section za som sari a om tabok dan thar noya hian tun lai thiamna man tangkai tumna alang sar le a koi hmuna po FIR zialu thei na tur 0 FIR tia soite online manga police te na complaint thelu thei na te fin fiana lama digital evidence man dan tu te tun lai thiamna SMS angchi te manga kota inlan tura in ko na pek chwa dan tu te kota thu buai ngai to laya mithiam bik thu hretu le poi khoya pu te le akai noi midang te anmani kal kher lo poa electronic thiamna manga anin lan theina tur le
tun lai thiam na dang man tang kai na tur tam tak atela poi khoina lian zual a te video manga amun ma thala von that dan tur te thlengin tarlan ani BNSS section 356 a hian thil thar poimo ang reng tak alo langa chu poi khoya pu te an tlan bo poa an chungchang ngai tu thei ani tu thu tarlan ani a India rama poi khoi tu ramdanga tlan bo man hlei theilo anum fowa heng mi te hi tu na chuan an ma ni man masak herlo po ni se an chung thu ngai tu in an ma ni hremna tur po puan thei ani to dona poi khoi tu te hremna pek thei zinga van tlang ta na poimo tho tir po mun engamo zata tarlan ani dan thar man turin soisel a hlo na langsar zual zinga dan le thu pek ken ko tu te ne na thu nei na sang jok pek ani ta hian mitam tak ngai ati thalo lea abik takin police ten poi khoya pu te an kol thei chin tur hian Inhnialna ati tam lea dan lam thiam te zinga po an riat thiam dan po ai nong lo noi mai CRPC man lai chuan police ten da ka somni pali chunga an thil chui an zo man lo ani chuan ni som pali dang heta hian police ten an man atanga da ka somni pali chirtel chuan ni som panga ti na ani chu police ten court phalna nen poi khoi tua pu chu an kol theya ni som panga aral to chuan police ten an kol thei to lova judicial custody in zela emo da anithin CRPC manlai section 167 a chuan hei hi chiang taka tarlan ani a dan thar BNSS a ero helai takhi a chiang talova ngai dan poinang talovani CRPC manlai a chuan asap tongin han chiarila The magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise than in the custody of the police beyond the period of 15 days azom zel chu chirngai lova ngaila tin chiang takin tarlan ani a BNSS section 187 a thung chuan CRPC tarlan otherwise than in the custody of police ti hi alang ve talo thunga police ten ni som ruka tanga ni som kwa thleng poin poi khoi tua pu chu an kol thei don ti na anga ngai thei alo ni ta ani dan thar noi hian poi khoi na lian zual ni som kwa chunga charge sheet thelu tulna chi howa chuan poi khoi tua pu chu man ani atanga chiar tana ni som ruk chungin andu hun huna police ten an kol thei to don ti na ni a poi khoi na te naw de uzok ni som ruk chunga charge sheet thelu tulna howa chuan poi khoi tua man ani atanga chiar tana ni som li chungin police ten andu hun huna an kol thei to don bokani BNSS section 187 a chiang lo ta chu CRPC manlaya ni som panga chung police ten an kol thei kha alapa ngaya judicial custody dalu to nuwa po ni som panga an lamhan zolo chuan andu hun huna la chuakin thu zo fia turin an kol thei ti na nge charge sheet thelu ma zong ni som ru ka tanga ni som kwa thleng point police ten poi khoi tua pu chu an kol ngat thei ti na zok he zo na hi dan lam thiam te point an chan dan ai nang talo noi ri ani emponi se hetianga police ten an mi man te kol thei na hun zau zok an nei ta ka hian charge sheet thelu ma a poi khoi tua pu ten bel an mu thei na chance chu azim ta ema mu thei lo tluk hial ani don ti na ani a he hian police ten an mi man te kut an thak le tharum manga an dop theina kong a hong zaw le don nia ngayan tama soisel a hlo na sa hle ni IPC section 124 manga sarkar laka helna cho chua tuma pu te hrem theina sedition tia soi Supreme Court in kumsan hile somni panni a manchun zom to lo phot tur tia alo suspend lai lok to chu a thumal ngai sedition ti nilovin atluk puyangai BNS section 152 tarlan non le anita boka hremna pona hleya damchung lungin tan ti remo kumsari thleng lungin tan ti le poisa choi tir emoa hrem thenia hepo hian soisel arlo bokani firfia ka chet na terrorism chungchang dan tharin atalan po hian soisel arlo le boka BNS section 113 a firfia ka chet na le akai noi hremna dan hi tarlan ania dan dinglai unlawful activities prevention act 1967 wapa nuaya firfia ka chet na chi rang tarlan te chu
BNS Section 113 hian senglu ania wapa noya chuan chuiphalna sarkarin apek masak achu lain BNS ero Superintendent of Police chu BNS noya nge wapa noya zok thuboi zialu tur ti thuwa thotlukna siam turati ania hei hi mansual theina kong ahong zaw hle ni in social tu te chuan an ngai bok ani adang le chu dan thar noya hian tunlai thiamna computer le internet kai noi thil chi rang electronic means tia soite hi poi khoina tamtak soi fiana tarlan anita a fin fiana evidence lama po dan thar bharatiya shakshiya adhiniyam BSA noya hian document ti chuan electronic record chi rang emails server logs computer document laptop smartphone message websites locational evidence voice mail messages te le adang akai noi ho ahuam tel tak awang le heng la khom kong a hian police ten thunina sa tak an nei bokawangin mimal nun privacy thlengin a ngong chholian hle don ni in social tu te chuan an ngaya BNSS section 43 ya poikhoina lianzual then khata police ten handcuff an man theidan tur lo lang point social a lo viau bok handcuff ti thumal hrim hi CRPC manlai chuan lang lo ma se police ten an mangrim viau thina trulova man atam wangin Supreme Court chuan trulova man chumi mal dikna chan vo bo chiatna ani ti in atul topa chau man turani ati a BNSS a hian police ten an man theidan tur huam zaw ang reng takin aron lang le ta thunga hei hi Supreme Court thutluk na lo siam to te kala social tu te chuan an ngai bokani poikhoi tua pu police ten an kol lai thi custodial debt athlena ama a judicial magistrate in inquiry anti nge ngai thin po BNSS noya hi chuan judicial magistrate ti nikherto lovin abial tu magistrate in inquiry ati yang ti topa tarlan anita bok thildang ba ka thunei tu ten an thunei na mangsuala mimal zalen na an lak sakemo an khwa khir emo theina tur criminal law thara hian ain bil tel nual awangin India dan puin khwale tuite zalen na apek bo chiat na athleng na sa theile don ni in social tu te chuan an ngaya dodal na kara sarkarin akal tlang pui taka hi chuan dan pui kal nialang te chu court bokin alaron enjuyanga court ruling lowam zel tur po anga hlelom don hle ti na ani criminal law thar mantur social tu te hian atlang puin sarkarin police te thachakna manga anmani dodal tu te anra be theina kong ahong zaw ni in an ngaya dan hlui a in kong tam taka khwale tuite tan a hlau om zok ni in an ngai ani langsar taka dodal tu te zinga hian political party hruai tu te baka Supreme Court Bar Association President Kapil Sibal le senior advocates tranem tak antela dan thar hi mantran nima se dan hluya thu boi in chia mek te chu dan hlui anga kalpui zel tur ani bok awangin hun engam chon chu dan pani man kop angai don ti na ani a ukil te boy bok judge te boy bokin a boy chonok nok ri don chu ani phot mai